Hello. How much this one? 40. 40? Okay. Alright. But it's too... It's a good price. Yeah. 55 and Oh, this one? How much? 55. 55. Oh. Is it a... Okay. Is it real? This one? Yes. Mahal ini bro. Nissan bro. Duh. Mahal bro. Kita cari bro ya. Bro Sista, kalau yang baru salam kenal semua, nama gua Bayu. Jangan lupa video gua di share, di like sama subscribe bro. Thank you so much. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Apa kabarnya bro? Dan sehat-sehat semua. Waduh mantap. Kita sekarang lagi hunting-hunting, terus hunting-hunting terus sih bro. Hunting-hunting Hot Wheels sama sepatu-sepatu super-duper mantap gitu ada di Concordnya California. Oke, dan kita sekarang udah ada tim 2 gitu sekarang, dan ini adalah oke bro, kita lihat aja apa-apa aja ada barang di sini dan super mantap. Let's go. Oke bro, ini dia tempat yang udah kita nanti-nanti semua ini bro. Ini adalah tempat pasar loaknya ada di Concord, California bro. Ini bener-bener tempat udah legendaris banget. Gua dapet barang-barang yang super duper mantap banget. Cuman sekarang kita bakalan fokus cari sepatu sneakers yang keren sama Hot Wheels yang langka-langka gitu bro. Mau ikut gua terus, stay tune oke? Nih, banyak sepatu-sepatu nih. Ini udah hancur-hancur gitu nih sepatunya ya. Hancur-hancur bro, udah kayak sampah-sampah gini nih sepatunya nih. Ah, nggak bro, oke lanjut dulu. Kita lihat ke sini deh. Ini kotak kacamata. Keren nih. Kotak kacamatanya dari Coach. Tuh, ini ada mainan WWE. WWE ini Funko Pop. Funko Pop Superman. Keren nggak Funko Pop nih? Superman Funko Pop. Nah ini nih hari udah cerah banget bro. Gua tahu kalau hari cerah-cerah gitu itu banyak sepatu-sepatu tuh yang kayak gini-gini nih. Yang kayak gini yang lu bisa cari-cari harta karun. Banyak nih sepatu bola bro. Asli kan nih sepatu bola Nike. Nike Hypermoon sepatu bola. Sepatu bola bro. Keren ya bro. Oh ini nih keren nih. Puma. Keren ya Pumanya. Mak ya. Ukuran berapa nih? Kayak baru deh Pumanya. Ukuran 13. That's too big. That's too big. Oke, Puma is keren sih bro. Puma bro. Halo. How much this one? 40. 40? Okay. Alright. But it's too. It's what? I'm looking for 11 or 10 and a half. Only have this, not have 11. Maybe it's 13, 12 or 13. This. Yeah, it's too big. Jordan, a Lara Jordan 11. Oh, is it? Yeah. This one. Good price. This is the blue and This one? blue. The blue. Oh, okay. Nikes, Alright. Adidas, and 11. Yeah. 10 and 11. Wow. It's a good price. Yeah. 55 and Oh, this one? How much? 55. 55. Oh. Is it a? Okay. Is it real? This one? Yes, Is it sir. Yeah. Original. Oh, original. Yeah, all my shoes is original shoes. Yeah. Check. This is 11 too, and New Balance. Oh, okay. Yeah. This is check the leather. Look, it's original. Yeah. And I have a good look and It's I a new- make good prices. Exactly. Wow, that's cool. This one you don't have it, yeah? The size? Maybe it's 11 or 12, maybe. Yeah. No, this one is 13. Oh, wow, okay.
Alright, thank you, ma'am. Emang kayak gitu bro, kalau dapat sepatu di pasar loa, udah barangnya mantep, cocok, cuman ukurannya udah gede luar biasa. Gak apa-apa, kita cari-cari lagi. Sekarang kita coba hunting Hot Wheel nih, yang langka-langka, oke? What are you looking for? Oh, looking for toys. Looking toys here. Mainannya bro, keren bro. Macem-macem mainan-mainannya. Ada Toy Story, macem-macem. Oke, looking for the Hot Wheel. Ini ada mainan Hot Wheel nggak? Ada. Ini ada Hot Wheel, bro. Bukan Hot Wheel ya? Bukan bro, bukan Hot Wheel ini. Oh, ada. Ini ada mobil-mobilan NASA. Oke, mobil-mobilan NASA. Kayak lama gitu ya. Kan nih NASA juga, seru juga bro. Jatuh lagi. NASA, oke. Alright, ini banyak mobil-mobilan NASCAR kayak gini bro. Seru gak sih NASCAR gini? Ih, berat luar biasa sih mobilnya. Ini ada NASCAR juga. Aduh, NASCAR, racing car. Ini ada NASCAR juga, kecil-kecil nih. Hot Wheel nggak sih ini? Bukan ya kayaknya. Bukan Hot Wheel nih, bukan. Ini NASCAR. Ada apa nih? Let's take a look. Peanut Cup. Mazda MX-5. Wih, keren juga nih Mazda MX-5 ya. Tahun berapa nih? 97. Beli nggak bro? Oke, mantap nih Mazda RF5. Rider bro, ban karet, oi. Keren. Kayak ban karet deh, base besi gitu bro. Keren nih bro. Keren nih. Tanya berapa nih? How much is this one? $1. This? Huh? This one? $2. $2. Yeah. $1. Yeah, these ones are like $1. Oh, this is. Or $2. Oh, okay. And this one Okay. right here. Are you a NASCAR collector? It looks. No, I buy storage units for living. Oh, okay. All right, keep this. I'll keep this. Great. You have other Hot Wheel? Huh? You have others? Not here today. I mean, I had some earlier. Somebody bought them all. Oh, is it? I only bring a little bit at a time. Somebody will try to say, "Hey, I'll take all of them." It's like, Oh, is it? This morning? Yeah. Wow. I had about 7 of them. Wow, that's cool. All right. Yeah, I got more, but I come out here. Yeah. This one? $2. $2. It's Yeah, worth more, but I'll. Yeah. All right. Let me take this. Which one? Mine. Okay. All right. Okay. So $5. 5. Oh. All right. Thank you, sir. Ini bro, Real Rider ini. Ih, mantap. Dan hari ini bro, waduh, kita kayak berkelimangan gitu, berkelimangan Hot Wheel. Dan juga banyak juga sepatu-sepatu yang keren-keren gitu. Cuman aduh, gue juga masih kayak kecilan gitu bro. Ada kecilan, ada kegedean. Tapi kita harus sabar terus, Tapi lu harus bantuin gue terus bro ya. Ini harganya mantap atau enggak, oke? Ini ada sepatu nih, kerennya Adidas. Keren nih Adidas. Ini Adidas ini nih. Si apa? Kobe Bryant. Ini juga. Ini Jordan gak sih? Asli gak sih bro? Air Zoom Jordan. Air Zoom. Ukuran berapa nih? Ukuran 13, gede banget sih. Ini ukuran 12, gede banget kok. Pin, look at this. I think. There's a lot of pin here. Ih, banyak banget bro pinnya.
How much this one? Of this table 2, other one table 5. Oh, 2 and 5. yeah. What's the difference? Because most right here it's a sports one, or if it's right here it's a Disney one, it's a limited edition or it's a 3D. Oh, it's That one is oh, tourism, yeah. we got limited edition also ya. Yep, Okay. this guy is 5. Nih $2. Oh, it's original Magic Johnson. That's cool. Ini banyak-banyak tools. Yeah, I like it. I like it. Yeah, thank you, man. That's cool. Wow. Magic Johnson is original ya. This is the authenticity. Yeah, I mean, that's this. an original sign. Yeah, that Oh. one is a number how we can check. Oh, okay, alright. Wow, that's cool. Is it? I mean, the jersey itself is like original jersey from him, or only No, the it's signature? it's a regular jersey. Just a regular one. Wow, that's cool. There is a lot of toys here. Oh, there's a lot of Hot Wheel here. Iya, ini Hot Wheel nih. Ah, ini dia bro. Ini kemarin gue dapet nih. Halo sir, how much is one? One One apiece, yeah. a piece. Ah, gila bro, ini one a piece bro, ini mahal bro. Serius gue nih, mahal ini bro. Serius gue nih bisa buka hooknya depan, mahal ini bro. Nissan bro, duh, mahal bro. Kita cari bro ya, satu per satu. Waduh, ini emas di hari ini nih. Ini Spider-Man. Oke, satu-satu bro, enak ini nyari satu-satu gini bro. Ini apa nih? Lu liatin gue bro, apa yang ini kira-kira ketinggalan ini yang tua-tua gitu, oke? Oke. Ini apa aja? Nih, ini gue dapet satu nih. Nih kemarin gue hilang, gue kejatuhan gitu bro. Nih mahal nih, Nissan Datsun, lihat tahun 81. Ini langka banget ini bro. Aduh, luar biasa. Lu dapet barang-barang yang luar kayak gitu, Hot Wheel yang kayak gitu bro, yang kayak super apa sih, yang kayak langka-langka kayak gitu. Duh, itu rasanya tuh luar biasa gitu. Dan ini adalah hari kemenangan kita di hari ini, oke? Kita lihat lagi. Speeder. Tahu gua. Ini juga di aneh-aneh bro. Lu kalau yang lihat tua-tua gitu aneh-aneh kayak gini lah tuh. Aneh-aneh. Itu. Ini juga aneh-aneh, ini Mattel tahun 88. Ih, ini dari Caltex. Lucu juga Caltex. Nih, aduh. Kita lihat bro, satu per satu. Udah hancur-hancur gini sih. Ini Mattel Cina tahun 76. Oke. Nih, ih, seru sih nih. Ada pecah depannya bro. Enggak. Nih Fire Rescue, enggak. Dan ternyata bro ya, nggak cuma satu doang ternyata yang jual Hot Wheel kayak gitu, dan masih banyak lagi, makin menjamurnya di sini. Dan Hot Wheel itu kayak tua-tua gitu, dan aduh, ini kayak kesenangan yang hakiki gitu bro. Aduh, mantap. Nih bukan, belum. Oke, apa nih? Lucu juga nih. Ini yang tua nih, serius gua. Tahun 87 Mattel tua nih. Ada hancur nih sampingnya bro. Enggak, hancur. Mattel 87 Thailand Ford GT. Ford GT. Enggak, lanjut. Ford GT. Nah ini, kan bisa kebuka-buka gitu. Ada nggak nih? Oke, lanjut. Nih Stingray, lanjut. Ini udah hancur gitu bro. Ini sih keren nih, cuman udah kayak gitu hancur, luar biasa. Ya namanya junk bro ya, gimana ya. Nih, ini apa nih? Nggak jelas. Ini nggak jelas dah. Gue dapat satu bro, satu yang langka. Oke, ini seru gak sih? Passing Matis tuh, udah si Spider-Man nya gitu,
keren gak sih warnanya? Mobil apa nih tapi ya? Johnny Lightning loh. Johnny Lightning bro. Spider-Man. Ah, ambil nih. Dan ternyata bro ya, nggak cuma satu doang ternyata yang jual Hot Wheels kayak gitu, dan masih banyak lagi, makin menjamurnya di sini. Dan Hot Wheels itu kayak tua-tua gitu, dan aduh, ini kayak kesenangan yang hakiki gitu bro. Aduh, mantap. Here is it the same price? What? 15? Oh, ini $15. Oke, New Balance $15. $15. Oke.